Knock, 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 knock. Nna ke Gautrain ngana mavili mafohloza mavula kuvaliwe ya nethi mvula ke ganda bampitsa jwalo ke motaung wa maise phitantekana nke thebe ise lapeng la mmatsomane milwane se marro se bata se madi manaleng se madi menong se puruma ka ra sebaka dumelang amako. Greetings to the whole continent of Africa. We no longer greet South Africa alone, but we greet the continent of Africa. Zimbabwe, Angola, Burundi, Rwanda, Tanzania, Malawi, Somalia, Ethiopia, Senegal, Nigeria, Ghana, Mali, Zambia, Mozambique, Botswana, Namibia, Uganda, everywhere where you are watching me from the four corners of the whole world. I speak the greetings. I speak the greetings of the Almighty. I love how Jamaicans call God. They say it's Jah. Anyani ritotlwa ulu sizoyeka ukukhuluma izi kancane ke kopa tshwarelo mo network e ntse re sukudisa teng ke kopa tshwarelo hle haebe network e ntse re sukudisa empa re tlolwana le yona ka mona anyane re tlotlwa ho bua dintho tse re sa tlamehang ho di bua re tlo bua dintho tse re tlamehileng ho di bua hobane re bana ba maAfrika. Ngwana mo Afrika hle ke itse ke khutlile beke fela ka sefofane ka nnete le kenyetse mosadi anang le nama le madi nenke ke ka sia ngwana mong jwalo fela wa mamo hao ka nnete ke ile ka tlamea ke khutle ne se le nako e telele ka nnete kgwedi kaofela ka nnete jwale ke etse jwang nna ne ke tlamile ke khutlele mo ke tshwereng teng ke tlo fula le se di ganya amako makwande mo mamedi hle anyway mo mmametseng le teng tsatsi nena ke batlo senya nako ke itse ho wena maobane ke kopa o tsamaye o ye ofising ya ka o lo phahla ofisi ya rona emane Polokwane emane Box Street number 66 ka Polokwane ofisi ya rona iteng mono Polokwane number 66 Box Street. And then office ya rona iteng ka mane ka Bloemfontein. Office ya rona iteng ka mane ka Bloemfontein, Datlas Road. Datlas Road to kapa Datlas Street. Datlas Road to kapa Datlas Street, office ya rona iteng ka mo.
dintho tsa rona kaofela wa di fumana ka moo ditlamatlama tsa rona diwasho tsa rona di-ora salt tsa rona di teng ka moo ke na le package ya basadi fela ke na le package ya basadi fela e teng ka mane ka Bloemfontein ya basadi fela empa le ya banna e teng le yona ha o fitla mono o kopa le ya banna ba tlo fa yona le se di ganya Kamaku. From all the corners of the world where you watching me from, I send you the grace of your ancestors, and may they hear you every prayer that you pray. Ke kopa mo mamedi bea kgalase ya metsi pela hao ke kopa o sane nka 20 ranta o ye officing ya rona Bloemfontein o lo phahla hosane nka 20 ranta hoseng pele ho 12 o'clock o lo phahla mane officing ya rona ho phahla mo mamedi ke kopile ka re ho phahla motho yo mong le mong o tlamela tsebe ho phahla mo a dulang teng nna ke bolella batho ka mehla ke re o tlamile o nkutlwe ntho tse ke di buang hobane nako e nngwe sedimo se tlabe se itse phomola hanyane jwalo ka ona jwalo no sena motho a tsebang hore ke tla nka nako e kana ke sa sebetse ha re sale mo mamedi motho a tshwanang le Taudi a rora motho a tshwanang le Dr 911 ha sa le ka mora tšhelete ke ka mora di result ke batla o bona di results nthonye nngwe le nngwe ke etsang ke batla o bona ditlamorao tsa teng tse ntle ka kurumane ka mono ke tlabe ke le kurumane ka di 1 ka di 2 ka di 3 tsa March mare ke tlabe ke sa sebetse ha ebe le batla di ora salt di nomorong tse ke tlo le fang tsona ke kwala show le bue ba le tlele tsona di ora salt le bue o batla ora salt tse kae o le o kae ka jwang ba gone batho ba ka ba gone di kenya ka koloing ba di tlisetsa ha ke tlo sebetsa kurumane mare ke tlabe ke le mono matsatsi ya mararo Mumamedi ke kopa mmamela hantle anywhere where you are listening me from ntho tse ko rutang tsona di etse o di etsisise enngwe ke kopang ke ibue fela tsatsing lena ene ke ibua kgetlo la o qetela hobane batho ba ntse ba mpotsa potso e le nngwe ntse ke ba araba ha hona ngaka ye ke sebetsang le yona Bloemfontein ha hona le buang radio ha hona ngaka e buang radio ya Motheo FM e sebetsang le Dr 911 mme Dr 911 mo mamedi ha thusa batho o thusa motho a tloa pela motho ha sebetse le batho ha hona ngaka e ke sebetsang le yona Bloemfontein kapa anywhere jwalo ka ona jwalo je ditaola tsaka le dintho tsaka ke di beile fatshe ha hona motho ke mosileng Bloemfontein o ranna sebetse hobane nna ke le siko motho a buang radio kapa buang kae kapa buang Facebookung kapa buang hohle mo buang teng o buela yena e seng Taudi a rora e seng Dr 911 jwalo ke kopa ke hlakise ha hona motho ke sebetsang le yena a Bloemfontein ke kopa ebe ke bua kgetlo la o qetela ke kgathetse go botsa dipotso ke a kopa mo mamedi hle ene mo mamedi ha ke sebeletse Bon Hotel ke sebeletsa Douglas Road ha ke sebeletse Bon Hotel ne ke sebeletsa Bon Hotel pele ke ba le office mo ke sebeletsang ha ke etsetse di consultation Bon Hotel haebe hore Bon Hotel ke hotele mo mamedi yeo ne ke eo batho ba teng ba ne ba nthusa ka nako eo e seng ngwana jwalo ha ke sebeletse Bon Hotel ke kopa ke ilukise ke kopa ebe ke ilukisa kgetlo la o qetela ke kgathetse ke mehala ye ntse ke utlwa ya hore na ebe ke sebeletsa Bon Hotel ke sebeletsa Bon Hotel ke hotel e nthusang ha ke na le mathata empa hona jwalo se re na le office
Bloemfontein Douglas Road. Ke a leboha ke qetile ke sa hlola ke bua ka yona. Momamedi ke kopa o sane le lo phahla. Ho bohlokwa haholo. Ene ke kopa pele ke tlo nka di call, momamedi tseba seboko sa hao. Itsebe na o mang. Itsebe na o mang momamedi wa kahle. Tseba le seboko sa hao. Date ya Bloemfontein ya di consultation tlo ke fane ka yona ka pele. Bloemfontein ke tla be ke etsa di consultation Bloemfontein ka di 29 le ka di 30. Ka di 29 le ka di 30 tsa March ke tla be ke etsa di consultation Bloemfontein. Ebe ka di 31 tsa March ka 10 o'clock hoseng ho fihlella ka 12 o'clock. Momamedi ke na le tshebeletso e bitswang hlabolloha. Ka di 31 hoseng ka 10 o'clock ho fihlella ka 12 o'clock. Ke na le tshebeletso e bitswang hlabolloha. Ke tlo bolella ka yona beke tse tlang. Hobane ha ke batla ho bua dintho tse ngata mona radio. Hobane ke elelletse hore dintho tse ngata ke di buang radio mona batho ba tsamaya ba lo di etsa ba iketsetsa tsona. Ha ke bua ka Ora Salt radio batho ba tsamaya ba lo etsa Ora Salt ya fake. Ba sa itsebe na etswa kae. Ha ke etsa eng fela ba tsamaya ba lo etsa. Ha ke apara lesela le lekgubedu ba apara lesela le lekgubedu. Ha ke apara ke bona ke khutla ona jwalo ke tlotla ke apere lesela le pink. Batla bona na batla le nka kae le pink. Ke kgathetse ke batho ba dulang ba setse ntho e nngwe le e nngwe yeo motho mo le mo dula yetsa. Momamedi ke kopa o sane nka 20 ranta e ya ofising ya ka lo phahla. Ke a o kopa. Ya ko kopa nyona ke kopa o ska fellwa ke Ora Salt. Pretoria iteng Ora Salt mane arula product Pretoria. Batho ba Pretoria arula product mane Pretoria. Iteng ke bona phala wa ko Sosville ko Pretoria. Iteng Ora Salt ya ka mane ka Pretoria mane arula products Maraba Start iteng mo. Polokwane di product tsa mkhulu kaofela di teng. Ha o batla lo phahla o sane nka 20 ranta o ye office ya mkhulu Polokwane o lo phahla ka number 66 Box Street. Bloemfontein number 23 Douglas Road. O tlo bona boto e kgolo la o ka botsa motho mollo mong ka Douglas Road ha mkhulu Dr. 911 ke ka ba tlo bontsha ke ma. Momamedi ke ntse ke le leetong la ka la di country tse 14. Se ke tsamaile Zimbabwe, se ke tsamaile Botswana, se ke tsamaile Zambia, se ke tsamaile Tanzania, se ke tsamaile Uganda, se ke tsamaile Rwanda. Ke setse ke di country tse ka bang 8 momamedi wa ka. Ke potolo wa Afrika ke ntse ke nka ditlhare. Ntse ke nka ditlhare. Ke batla ha ke khutla ho ngwana mo Afrika ke mo fe ntho eo ana lahlelwe ke yona. Momamedi ntumelle ke re dintho tsa rona di ngata empa re lahletswe ke tsona. Re lahletswe ke borona ba rona. Identity ya rona e mesmerized as bana ba ma Afrika. Ha o lata re tlo khutlela dinthong tsa rona. Re bana ba matla, re bana ba kganya, re bana ba peu, re bana ba mobu. Re bana ba matla, re bana ba kganya, re bana ba peu, re bana ba mobu. Mobu representa hore rona re bo mang. Ke bona motho a re jo ya thusa Ora Salt Makwande. E ne ka re nka di-call tsa batho ba thusitsweng. Kore beke tla mantale la bobedi ke tla beke nka di-call tsa batho ba thusitsweng ke di Ora Salt fela. Ya. No tjena ke tla nka call tse ya mang le mang e ordinary fela. Beke tla ke tla beke nka call tsa batho ba thusitsweng ke ordinary salt fela.
jobless. Pina tsena momamedi hantse ke tsa Afrika. Momamedi hantse ke tsa Afrika, pina tsena tse ke di bapalang di bontsha hore ma-Afrika e sale re hatelletswe. Empa batho ba neng ba re hatelletse ba tlo makala ba re bona re tswile ka ra gatello tsa bona. Momamedi wa ka, taba ka ke ha re ka lokoloha ka dikelellong, ntho e kgolo ya rona ha re atlangwa matsoho, re tlangwe ka ra boko ba rona. Ha re ka buleha ka ra boko ba rona, bokamoso ba rona bo buleile. Ene ke a o kopa, ntse ke bolella motho o mong ke re bana ba rona re tlamehile re ba rute sekgowa, re ba rute business, re ba rute ntho e nngwe le nngwe, because ha ngwana wa mo Afrika a ka hola kelello ya hae buleile, bokamoso ba hae bo tjhabile. E fedile ntho ena ya hore bana ba rona ka Sonta be ba tsama ba hlapa o se ba lo rutwa momame. E fedile ngwana hao ka Sonta, bana ba rona ba tlamehile ba tsebe di business. Tanzania ngwana o ya sekolong ka peke le kharafu. Tanzania ha ngwana ya sekolong o ya tshwere peke le kharafu. Bana ba rona ba tlamehile ka di weekend ba rutwe di business, ba rutwe farming, ba rutwe economics. Bana ba rona ba rutwe. Bana ba rona ba tlamehile ba lo tshwara di peace job di restauranteng. Ngwana ska phapama sana le grade, a sa qetile grade 12 ke hona phapama. No, bana ba rona ba tlamehile from prime. Ke utlwile ntho e bohloko, ene ke boleletse motho o mong ke re ha ebe ngwana ha rutuwa sethunya, ha rutuwa ntho tseo, empa o kgonne nka sethunya motho, ke re bana ba rona ba ready ho sebetsa a na le 10 years. Bana ba runa ba tlamehile ba rutwe dintho tse tlo benefitela bona bokamoso, because unfortunately rona ma 80s re hotse re lokisa malapa a bo mme wa rona, but bana ba rona ba keke ba re nna ngwana ka na nthusa ka sente e tla ba wa hlaya. Ngwana ka e tlamehile sente ya hae ya o qala a ikaele bophelo ka yona. Lesedi kgane thupa e kojwe sa le metsi, o tlamehile sa le metsi bana ba rona ba hlaphuelwe ba phele. Bana ba ma-Afrika ke bana ba nang le bohlale bo tshosang, but ba hatelletswe ka ga dikelello. Ha kelello ya ngwana mo Afrika e ka bule, bophelo ba ngwana mo Afrika bo tlo kgata. Momamedi tlo ke nke dikholo ka pelenyana fela. 083 476 6327. Kholo ya pele ke dumela. Dumela mkhulu. Le kae papa? Re teng le kae? Re teng papa. O kae wena? Ke founa ke le mo Christiana Northwest mkhulu. Christiana Northwest. Yes papa, bothata bokae? Mkhulu a sale ke sebetsa dilo tsa ka ga di kopane straight mkhulu, a ke tse o thata ke. Papa ke kopa ska etsa phoso ka di 29 le di 30 tsa March. Tlabe ke le Bloemfontein, ke tlabe le di consultation tsa ka tsa pele ha ke khutla Afrika. Ska etsa phoso, etsa o tlo mpona papa. Mkhulu. Thank Togos. Dumela. Hello. Le kae papa? Re teng. O kae wena papa? Mpumalanga mkhulu. Mpumalanga, o kae Mpumalanga? Yes papa, bothata bokae? Ke fasolla boima bo tlangweng hodima hao hore dintho tsa ho di be boima. Ke bula mamati kaofela a tlo isang katlong ya hao. Lesedi kganya a bonkgono le bontate moholo ba utlwe lentswe la hao, a bonkgono le bontate moholo ba bone sefahlo sa hao, ba bulele mamati. Lesedi kganya ke tlo fa di number at the end of the show, ke tlo fa di number, phonela di number tseo, they will courier. Okay. Togos. Dumela.
Dumela. Dumela. Dumela. Dumelang. Le kae papa? O kae wena ka sebaka? Ke bua ke le Witbank mkhulu. Witbank. Mkhulu. Bothata bo kae? Mkhulu ke kopa mosebetsi. Ke o bulela mamati, seriti sa o ke se fetola, ke se etsa seriti se phelang. Matla bonkgono le bontate molao etsetse mehlolo di mabophelo ba papa mmamela. Ke tlo fa di nomoro ke qeta mona tsa office ya rona. Founela nomoro yeno, eo ke tlo fa yona. Ba tlo romella oraso, o ba kope ba o kope o reka orasol ya seriti. O tla bona o qeta o hlapa ka orasol ya seriti o tlo etsalang ka. Dumelang le se di kganya. Dumela mkhulu le kae? Re teng le kae? Ke teng. Ee. O bua le tetse mo Rodikoto Johannesburg. Yes. Ke na le bothata le nna mkhulu. Ke mama. A gona anything e lokang for nna o itse ke tsamile e bile ke kgathetse straight. Mama wena ntho e one ke tlo e bua fela ka wena kore hona le batho ba bangata ba o etsang dintho se moyeng hore dintho tsa o di stack. O mosadi o matlhaga o mosadi wa o ka manager ndilo mare o fumana ntho ngwe le ngwe ka re ngwa e qala e senya le before e qala. Ya mkhulu. O mametse mama ke a o kopa ke kopa ke tlo fana ka nomoro hona jwalo ko wena kholo ya o qetela ka mora kholo ya hao ke tlo fana ka nomoro. Founela nomoro ba reka di orasol tsa rona tse 4 ke tlo di etsa special ha o di reka di le 4 o tla di fumana ka 400 ha o e reka ile 1 ke 150 fela o hlape ka dintho tseno o tla tlomplella o tlo etsalang ka wena ma o tlo bona le sedile tlo etsalo di maphelo ba mo mamedihle nka se gone nka dikholo tse ngata o feta mona hle tshwara galase ya metsi ka speed ke rapela tshwara galase ya metsi o bo tshwara pene ke tlo fa di nomoro tsa office ya rona o ba WhatsApp o ba founela ona jwalo hohle mo leng teng batla di courier di orasol pele ho la bohlano di tlabe di fitlhile mo leng teng hohle mo leng teng di orasol di tlabe di fitlhile mo leng teng pele ho la bohlano tshwara galase ya metsi le sedi la bonkgono le bontate molo ha le wele ka rametsi ya hao o phile o ganye o natlafale o phahlalle o fihle mo yang teng nwa metsi ao momamedi hle ke a o kopa hle ke a o kopa nka dinomoro tsa rona ke tse sebedisa dinomoro tsena fela tse ko fang tsona dinomoro tse ding a se tsa Dr 911 ene ke kopa o hopole ke itse ha hona motho ke sebetsang le yena Bloemfontein radio kapa anywhere ha una ngaka kapa muruti kapa anyone o Dr 911 a sebetsang le ke sebetsa ke le mong fela le motho ke le ngwa mmona ke hla le yena anywhere ha sebetse le nna ke sebetsa ke le mong fela tshwara dinomoro ke tse 060 379 2874 ngwala dinomoro tsa office ya rona o di founela hona jwale 060 379 2874 ke di pheta ka tlo qetela 060 379 2874 le se di ganya a ebe boroko bo monate bonkgono le bontate mola ba o etele ditorong tsa hao tsatsing lena o ba utlwa ha ba bua le wena le se di ganya a ebe boroko.